mees siis, kui pall oli õhus. Nii et 8 punkti Oskarile. Yeah, I'm not gonna lie, daughter has fun, Yagi, her brain's right. My lady poppin' Jenny, and her lady poppin' Molly, why she waiting on me? You're in my area, you're in my area. Keep on heading if you want. Dollar, you gon' get a tenner. Yeshua and Nazareth was not a penny pincher. All my days gon' get out penny. And buy new laces. You better put it in your feet. Come with me, so tiny, you can know where to see. Seda mängu, aga meil on siin ja Kadrina Karude järgmine peatreener Allan Ente. Sekundit, 4, 6, 2, 1 ja aeg on täis 8, 5, 6, 7, 9 ja viimane vise 10, aeg täis, 10 punkti Maaülikooli meestele. Järgmisena Jako Neiritus oli 1. Võrd põleb. Ära Aleksandr, mine siia. Aleksandr. 3 sekundit. 2. Pane veel. 4, 6. Tulemus on selge. Parim 3. kütt tuleb meil Maaülikoolist. Härra Orumaa.